ya The Standard ne thangu ya Daily Nation na indi tuyambia na mauvo manenge tu wito thini wa page yambe ya The Standard ni mauvo makonetie undu ulusani uende na kwikini andini wa serikali sia mitio uko miaka 12 kuma serikali isu siambe ya na indi be mabisa meki to ama magavana matene be Mike Buvisongo lawa governor wa county Lovi Fedna inawaitito lawa wa Kiambu be na Kodho bado wa Migori na ulawai governor wa Samburu Moses Leonard Kulal na indi asuni amwe ala makonani tuye na ulusani ndini wa serikali sio sia county ila matongo esie mavwasu no mama ende ndini wa page ya Kelly ya The Standard ama koneti ya miaka isu 12 yetete ulusani ndini wa serikali bakube sionde sia county na undu siende na useugwa ingisi kwa thukanio na indi kwa na okunikeli ba county ya Tana River ikonanwa na kutumia kimanza cha milioni 3.4 kuthi ndambuka kuya America Masabit 3.4 million na mumeteka matambukie kuthi UK kuya Kilifi be na milati imwe ya kwamie ya milioni 5 Kitui milioni 100 ila iweta hata sia uwie mashini ya x-ray na kuseobia plant ya oxygen 14.5 million Baringo mama katumia 1.65 billion kwaka kiwanza cha Kabarnet kila cha kwamie kati wa county ingi ila sio konanwa na siko isusia ulusani na indi mavwangi meweta kana county ingi iwetete siadho uye OTV na mbesa mbinge monobyo ta be na county mwe ni utuika ya uye TV ngilia na imwe 50 na imwe 8 na 50 ya inchi 55 ithangu hii kwa na ithangu hii weta kana ilovisu ni mbingi county ya Wajia nayo ituika itumite milioni 912 na shilingi 53 kuika repair generator ya county headquarters na indi ilovia isu yoneka siyo lumonobyo kabakuthowa generator ingi kumeka service twithi ndini wa page ya karatu no maovo asu mawetetwe ma ulusani usu wikinete na indi vena report ya audit ya mwaka wa 2023 ila ikonete serikali sia county na indi bala beutwika siatumiye county sionde siatumiye 329 billion na bilioni 51 yesi wesi atumikie kwikata county 12 yane ngane livoti sio sia undu matumite ilovia 8.2 billion siatumika kwa milati ya wikiye na ukwama kilungu cha miongo dhandu tunaitatu ilwa yana cha county na sio zitweka kana sithitwe inengane kandalasi ubathukanu na mea ukana na livoti esu na county 5 ikatwika siatumiye kilungu cha miongo mwonza yulwa yana cha ilovia ila makwatite kueva misala yeyoka tuithi thangoni ya kana ni mauvo measekana serikali sia county sithitwe ithi wathukanu na utawa Attorney General na kuende ya na utumia ilovia mbinge muno thini wa usili wa makuani na amwe ni makuani mateleka ona moni machau ta county ya Baringo thini wa livoti ya mwaka wa 2023 wa ilovia yatumiye ngili mana kenda ila itena uelesyo anesa sisi atumikie kusila makuani meva county ya Nakuru milioni 22 ndono 54 kwa 6 law firms ila sio tuya kana ya vitu kidhwani kana itumike Narok 364.99 million na sio ni siatumikie obathukanu na kana siatumikie zaidi ya 27.6 million ila siailite kwethiwa siatumikie Kilifi na yoeka tumia 71.57 million ndini wa makuani Kajiado 79.13 million Vihiga 230.63 million Busia 8.55 million Homa Bay 11 million na Nairobi 483.84 million kusila makuani ya naimo 50 na kenda na balambi 35 manengetwe mawakili nana kila ikuani
na ile tuitanicia na mauvo asuma connect ulosani ni mauvo measekana metho o the yumelekelwe kuya Omabei ndini wa umbano ula wende yete wa devolution kana wa silikali sia mitiuko no la u vaniwe ko wingwa rasmi kumuthenya wa umundi ni President William Ruto. Thini wa thangu ya katano ya The Standard mauvo manengetwo wito ni mauvo measakana UTSC ni kwenda kwambatia ndeve alimo ngili miongo ina na itano na konenga angi internship ngili miongo eli ateo ngwata niyo sagoretia alimo nat na kupet nimeolana na kiima yasa kicha kwenda kosa interns ngili miongo eli na inyama maiba ngili miongo eli kila mwai ni kwenda kuvini ya alimo alama minite kuandikwa ona itina wakwitha maende na ukaya ni kana mongelo misala na kwa ilo mawithu komoma kuthukumia kwibo kuongelwa kwa alimu na indi miasaki icha kwenda kosa interns no kwenda kukita kumakenga na kuendea na uthukuma wala mathukuma pateno wateithio nundu interns yasuma yitha mandikitwe permanent. Tithi thanguni ya thanthatu ni mauvo mekwa mailetie ni chao kito no tuma Kenya itetekelwa kuhost madhao ma quarter finals ya CHAN na indi ni mauvo maumanitwe na kwitha Kenya maikila na ulika iwanzani wathukanu na mia olena nganitwe ni CHAN na indi kwa oyu ngusani siobo sia yoko kalika ngwata thini wa chumwa thini wethao zila yeteletwe katikati wa Kenya na Zambia na indi muthenyani wa iyo President wa FKF Hussein Mohamed na mwene kivila wanzamela yombanitie madha wa suva Kenya Nicholas Musonye indi makulilie Kenya mati mia wela yikitwe na edha muno thini wa kuthwa ticket ni maiseka na bai ticket ni tha printed sio ndhe mwitho online na isu iketha iskaniwa na indi miasia ticket sia mina na kuthela paimondo ngwailete kwitikilwa kulika kiwanzani na indi CHAN nayo ni ile mauvo alame weta kana ni matwikie maole ando kina 60% ili kiwanzani chu ila ni ando ngili miongweli na mwonza na indi betwa kana CHAN ya izi monde ndinesa kunenga kana CAF ndinesa kunengane mwamulo wa muthembo su kwa uni batoneka kwanza kikoso wandu ngili miongo thanthatu na indi miaseka na ticket usia mina uthogwa sia thala paimondo ngi uketikilwa kulika nambiki ya yu Kenya ni konetwe vaini ni CAF nondo wa kwitikilia kiu kiendeya thanguni ya mwonza ya The Standard wala manengetwo wito ni mauvo maukonia masindano mambathi lamende tekoya county ya Meru na indi beteka kana skulu wa Moi Girls ni wiki ene savyo ndini wa madhau wasu ala madhalile na indi ba ukamba wito na wa skulu wa Machakos Primary kuma ba musino masako ni wo unasindie mbathi sia kithio na indi masio kethetie kwi chumwani kithelu kuma madhauni asu na indi madhau asu ni mamini kuthala halani momeima miongo kenda na mwonza kuma madhala na indi yu asindi meikwatiwa kuthi kutanithia President William Ruto mawikaloni ma President. Thini wa page ya nyanya ni mauvo measekana yu nzama ya mbunge ya maundu ma mwaki ni wiki na kuvatha milioni mana thanthatu cia kwikia stima isione cia Northeastern itina kwitha isizo cikumbilitwa ni mwa wa mwaki wa stima na ini lovia isu ciitha inengano kwa Rural Electrification and Renewable Energy Corporation kana REREC ni kana iwikie na kunyai cia NND mwaki wa stima. Thini wa page ya kenda ni mauvo ma konetie nzama oya mbunge ya maundu ma akisia mwene nthi na indi that too itina wa kwitha maofisa ma batuk alani maofisa ma ita mandia Britain ala media wa mayeka training vandia Kenya kwithi wa meiti tuena kwa maofika mbe wanza mesia mbunge na indi mendeka ama elesie siko ila sithi twa ikonanwa na maofisa su sia kuthio bathukanu na akisia kimondo na indi itina wa kwitha mai miovika yu mbunge mendekithia maofisa asu mabatwe
kwika training sio bandhi ya Kenya na contract ila yekitwe katikati wa Kenya na ndisi ya Britain ibikia na kubetangwa na indi mebikite mbe wanza mambunge ya maundu mausisi na maupati ya ni wakati wa ndi kiulokani uleto ngwewe ni muyumbe wa Belgut Nelson Koech. Endi tuithi thini wa page 12 ni wobe katuni ka muthenyani wa umonthi na katuni ka kanenete ilovia ila President William Ruto wathite Harambee Stars masinda mathau machan ila ni million mana thanthatu ila inavathitwe indi kumanenga na mbiki yao yuni mambito nengwa kila umwe 2.5 million na India na meye kana masinda quarter finals kila mundu ingi nunu kwata 2.5 million na ikwata nomba ya 2 bedroom thini wa nomba cia affordable housing na indi ba tutuni totu soletwe twili na indi kamwe kaikulia kamwe niko kawetete kana president another ni million isuma na thanthatu na indi kakasio kakakulia ila me usinda nime unengwa nundu moni matona usinda oigo kakulitie na indi akakuliongi na indi wona either Harambee Stars mathiwe besa isu wiona president yoka kwatha ati imake kana supporters make mbeza sianata ni kana mamutunge thini wa tamu wakeli wona kwikulie kulio wona atona kuka kwatha supporters make mbeza sianata ni kana mamutunge tamu wakeli tithi thanguni ya Daily Nation mavola manengetwe wito ni mauvo makoneti maunyuvani manini alame kwatiwa kutwaiwa ni IEBC na indi namini kutangasa kana ni watu wamekeka twaisa maunyuvani asu o ndekwi matuku 27 mwaine we 11 mwakani na indi yukila kiboki usania ni kutwika kana ni ona mami no bangithia usakwani usu ona watu aiwa nitona kuona makwani maitwa wako tine niki nundu wa kwitha maunyuvani ametwaiwa mithana miongo kenda yamini kuthala kumaila isu cia atongo imo kana angi mavikia na kotia wea amo matwika maminista na indi betwa kana yu with the IEBC leni utwaisia maunyuvani ni batu ondeka bakeyumeli wa Kenya makathi kotini na kuyuleana na mausungi oma maunyuvani asu niki nundu wa kwitha maunyuvani matwaiwe mithana miongo kenda yaminie kuthala na indi kiki ukisania nundu wa kwitha Kenya manasi atuse tunengwe makomishona ma IEBC tutwaisie unyuvani isizo siethe na atongo lakini yula IEBC yethiwe bona ibangithia maunyuvani asu ingi mendo ikotini kwaza kana maunyuvani asu meutena meao na indi visa wa President William Ruto na atongo imaka kuma isione sia Nyanza kana kaunti sia Nyanza maisonge yo kuya State Lodge ya Homa Bay na indi otono inaweta President eku wala kwikwatiwa kuvingwa umba na usura serikali sia mitio kwa rasmi kwembo thinyani wa umonthi ithanguni ya keli na moni mauvo makonetie masindano asuma mbathi mende teku ya kauntini ya Meru na indi ama mulikite kimansio kinene cha Kenyatta University na kimansio cha walimu cha Kaimosi ala indi na momeki enesa ndini wa masindano asu mambathi na indi betwe kana Kaimosi TTC ni sindiye kimanza cha ngili yana yemwe kuma kwa vengi wa Equity tina wakwitha masindie na indi ithanguni ya keli mauvo macheva ni mauvo mewetakana ula wa mutangazi wa tene wa kisaze cha KBC Charles Omuga Kabisae nona tiwe nithayo kwiwa kwambelilia tina wakwitha anaimu kwa ivinda ya saa enoku wa miaka 35 na indi Charles Omuga Kabisae alilikana wa kwa matangazo memwanya ondumwe na matangazo maikuo na indi kwa alama kumanie nake maimueta ta mundu wendete muno kwika matangazo asu maalum na matangazo maikuo bikia onokethia ila wathilifu kana uthio muone mukuve na matangazo mayuka ni wailite kuka akameka na indi isiokethia ndini wa uthiumo wake na indi twasena thio mwenesa ni kwitha hii anaikielelo kinene kana role model kwa andu ingi ndini wa utangasi ndini wa page ya karatu ya Daily Nation mavala manengetwe wito na sima TSC
kwasekanani nengane myanya ya internship kwa alimu ngile miongweli na inya kino kila kiuliano nacho ni ngwatanio cia kuretia mabata ma alimu mayasekana kila mekwenda ni kuona alimu mayandikwa no ti alimu mainengwa internship na mavwangi makonetie o kisomo ndini wa page ya karatu ni mauvo makonetie ambunge na indi imetwekana ni mathatiwe nilivoti mwelene nganiwe ni kundia elimbora working group ila indi ni uthiana uno kisomo cha CBC kithitwe kiithukumithwa na ndini wa report isu ni wetete kana kisomo kiu kithitwe kiithukumithwa kwa nzila ilite kana implementation ya chotinzio na kila kingi mawetete ni kutumika naye kwa ilovia ila inengana wasia basari na mono basari ila inenganitwe ni ayumbe na indi kijo kioneka kithatisie ayumbe monopio na livoti isu jikwatia wa kunena ni wa kuma matuko miongweli ma mwaini uwa nyanya na indi yu ayumbe menda livoti isu ivya iwe itheka nundu wa kwitha ni wetete kana ilovia cia basari ila manenga nae nitumikite nai ithanguni ya kana ya Daily Nation mavola manengetwo wito na asuma IBC kubangithia maunyivani asuma nini na indi muisiola umakunwe ye wa kutwika kana ni vatoneka maunyivani asu make kuumbilwa ni mathina na mono ithabe ya Kenya meuthi kotini ko masieya Dini wa page ya katano ya Daily Nation mavola manengetwo wito ni mauvo makonetie President William Ruto kwa muthenyani wa iyo na yeye ikomanite na muika ndini wa muthenya wa muika kana International Youth Day na vala wathanie kana muika ngiri miongo kenda ni metha maikwata mauvundi sio ungwa wala nyowa nyota na alame kana amwe ni meithi wa mainengwa utethio wa katikati wa ngili miongo 5 na ngili na yemwe kwambisia mavia salamo ni ndini wa nzika iyo cia kuolanga thina wa mawia ula wikumbelite muno muika vandi ya Kenya ithanguni ya thanthatu ni mauvo makonetie minisa muveani wose seiwandi ni Kipchumba Murkomen ula muthenyani wa iyo kuya kauntini ya Nakuru na balone ne iye maundu mekwathukanio ayumya ukanio kwiene nthi ala mekwothothea alangi kwete ithoko na maundu matailite ila kingi unene iye ni yuluwa ndawa cia kumila ilo no weta kana muno atongoi na siasa amwe menthini wa uthocio suwa ndawa cia kumila kila kingi unene iye ni makundi maimama ila methitwe maina masia NND na ingi na unene iye mathau machan ala kulilie akenya metikele kwatia miao ile nenganitwe ni CAF Dini wa page ya Mwanza ni mauvala na unenga mendi ni wa The Standard makonetie maofisa mabatuk kana makumandi ya Britain la meditwe maitwa isia mauvundi sio vandi ya Kenya na hindi ni maemie kubika mbewanza mayambunge kusungia mokulio kukonia siku ila meditwe maikona nasio sia kuthiote na haki siake mundu kwibo kuna masia muno aka katua maundu wange na hindi kwao yote na weta idhanguni ya The Standard ayumbe mendekethia indi contract kana mwigano la wekiiwe katikati wa serikali ya Kenya na maofisa asu uvikiye kuvyaiwa itheka na maisio kethia kwa nundu wa siko isum Dini wa page 10 ni mauvo makonetie kanisa wa Methodist na indi ni mauvo mekiwe ma audit na betwe kana kanisa nutumite ilovia na ve amwe matongo mago matumite ilovia na milioni maana thanthatu imwesi utwe kana siatumikie na be ingisi utwika milioni maana miongoni na ile ila sia nengiwe tautethio kanisa su na sio mayese siatumikie atakuwa na report isu ya audit Dini wa page 10 na ile ni mauvo makumacha na makomuniti ulusani na indi ni kuya kauntini ya Tana River hapa mundu mwe ukwitwa Mohamed Jaha na indi eto yakana aimwobe binda jemwe na niwe bundisi uya waku mikate na indi tina wakulekwa akuma yela adhi abingwa bakari yake balo ithitwe ayua mikate na mandasi lakini maofisa mavolisi methitwe maithi kuose bakikuma bukwake na kumanyamasia na indi livoti baya zekana ndini wasiumwa ile ni manosi engilie 13 na kumotia atena silingi onomwe wa kuendesya uthukomi wake lakini aya sekana kiuge ituma utaende ya no mandhondo kwika na kuendesya na uya wake wa bakery na indi aikulia serikali etethesye
atandithia maike kuna maua nundu wa maofisa ma polisi ni chojo kila kitono utuma ofisa wa polisi athibala be kuugwa mikate kana mandasi kuosa mbesa paiwe wake wibo ti wonenga na license na indi kiuni cho andu inge muno atandithia methi to mayikumbelwa nicho vanthi ya Kenya. Ithangu ni 12 ni mauvo makoneti ula na minister muveani wa Kisomo Ezekiel Machogu na ula wabetangiwe mwanani usit na wa maandamano majensi mwakani muthelu na kumebinda ju ni wekalite abinditie na indi ni wisio tumwa na bala ono tola muti moyumbe wa Nyaribari Chache Zair Jada na moyumbe wa Saudi Mongirango Silvana Osoro ayase kana ni mama atumie avetangwa silikalini na indi kulilikana kana unyumbani wa mwaka wa 2024 Ezekiel Machogu etasia ugavana wa Kisii na ni watuye moyumbe wa Nyaribari Masaba. Thini wa page 13 na moni mauvo makumacha ala Kenya methi to mayikulia mokule maingi yulu wa Kenya kutiwa ni thayu meiseseni sia volisi na indi be mwanake umwe unatiwe ni thayu kwima tukwa 5 mwaini wa nyanya na no minio manekana kana ni Steven Mwangi wa kuwa miaka 25 kuya Murang'a Police Station vala indi unotwika anatiwe ni thayu na kwa na ripoti ya polisi nikana nekie kwiyumia thayu ati ithe wake John Muiruri no leanila maovo asu wanase kana mwana waikie kuwa wana indi bala mwe wake unethiwe bala maofisa ma polisi maiya miyuela matumia ebindani la kwi na maandamano kana and riot equipment na indi musiusu wenda ukunikiliwe kwe na kutabwa ubwo ondo mwana wo unapie ekiseseni cha volisi na indi muthia ni katuni kama muthnyani wo mundi ka Daily Nation kendini wa page 15 na ni kakonetie musikumo la wende na usikume wani Raila Odinga wa serikali ya Kenya Kwanza yani siamwegwa no lamegwanie na UDA na indi be katuni baka konetwe kama kakwete thangu yandikitwe 10 point agenda ungi akwete na ituo NADCO report na ongea kwete na moko BBI report na indi ukwete NADCO no ukwete BBI mekulia should we tell him not really to mutabi ukweli kana ona sukumea ki mewanie 10 point agenda esu ndikaviki yakiania na indi kiki kwa kabindani kala Raila Odinga wende na usukumea bethi wana onenania wa kuthinikia maundu meke wathukanio ala mekumbilite Kenya na indi kiwicho kimathanguni kikoni cha umundi kwa tiethe ithangu ilo kwenda ni kana wisome kwa uliku nyenita wa Robert Mutuko kathibasa nincio kethetie na ini maito umundi na kuya twinanisia yulu wanima ya kusuvia mawithi luko ndukathibasa eto cio kethetie